Wayel Watem Impact News na nauna khudol tawjagadoriba thauram Wayel Watem Watem sigi nungyoiba arthadi aikhoi punna aikhoi channel lonchat ain mayam sigi maraktagi amamam tang khangat charaga nainabagi thauramni Wayel Watem Nasigi ahan boina lokhat chagadoriba aikhoi gi Wayel Watem gi topic asi Mayai kaba nisha singbu karamna lakshan gadage amasung Wayel Watem tawgadage haibana maru oina laujaraga international the world day against the drug abuse and the illicit trafficking ga mari leinana puthokchari Wayel Watem gi thauramda the Narcotic Drugs and Psychiatry Substances Act 1985 ngasi gi thauram asida Aikoi guest when a lengthen to the Levire, Ahamada Samta Taksake, I yet hung with the Levire, K. Bipinchandra Sharma, Matam Ama, ND&PS court judge Webirambani, Haujik the Tavaki Potaraga, Ukilo in a practice, Tobiri Bani, Aduga. I wait with the lengthen to the Levire, I guess now. Professor Dr. R.K. Lenin, head of department. Rims psychotherapy. Ngasi ahan mamaktada aikoina lakjagaduri bisi ND&PS Act asi karino amasung masigi mamangdadi karamba ain sing leiramaga nisha mayai kaba chinjak singsibu lakshanaba tobirambagi haibasi aikoi K. Bipinchandra Sharma dagi lobisi. Koigi narcotic drugs adagi psychotropic substance IGC koi mioi bigi hakchang da sikpa naba adagi koi gi hakchang da khang bangam daba atei leiba khotba mari leina bada hidak koina sum season naramba adumo makhan gi hidak ki manung da leirami adubo matam gi matung ina sum mase mioi bena sum season nabaji da lang season narak padegi mase control ya da sum satki badagi masi control to houdrabadi yararoi haiba wakhallon amaga loina na Haidi machine control to hogda targadi akoigi mi ama mangba natana koi samajam mangba natana koi nation nama mangba nation mangba natana koi mi khunai si mang pa ya bagi akiba lair pasidagi koigi ngasai international convention mayam ama koigi mathang koigi single convention on international drug kenosi the United Nations na tawwa adagi koigi 1971 da tawwa koigi narcotic drug and psychotropic substance ki sumba koigi masugumba convention atei convention mayam asiga mari leinana India su party ma oiruba adu India na party oidrigi mamangda India da mausana masigi drug se control tawna wi damakta koigi Opium Act 1857 adagi Opium Act 1878 Dangerous Drug Act 1930 sumba mayam ma haiba koigi narcotic substance asi masi koi masung drugs sing ase masi control tawna na ba masi kramai season nagadage haiba matang da law ama leijarami adubo hairiba ek ahum masi da yauriba masi na piriba maximum punishment se akoi gi sahi ahum khaktang mawoiba haidi masi na hek piba yabasi sahi ahum aduga madagi amuk han amuk repeat tor matam dan sahi mari dagi hena pidaba singba mayam se leibadagi court la aga sumagi which may extend to 3 years aina haibasi sometimes court na nominal oina pirga su hek tokpa adagi ngasai gi drug sidai da yamna choba gang am oina yamna kukan bangana leiriba kangbu se content to ngamaktaba sumba mayam masi sum urak padagi akoi gi international level da leiriba koi convention mayam masi da bharat na yauru matung dagi di bharat na masi karmain torga deterrent kaino sidai da makoi da punishment je pirga hena kan makhan gi punishment am pirakanda makoi da aki ba phawa adugumba makhoina masingumba se amhanda repeat tawning ba khoningba asum wakal pok nanaba aduga loina na masdai da lan lamjing duna masidai da hainaru duna makhoina yon badagi drug addict oiba angang singsi masdai da rehabilitate tawba yajana ba makhoida na reformative type of koi punishment je pina khona ba wakal lon siga loina na koi 1985 da koi Bharat Sarkar na koi gi hujiki India da Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act koigi ND&PS Act se masi ihan hana enact tawe ada masi Act se enact tawa matam sida han bagi koigi 85 ki Act sida piram iba punishment si koigi drug ta harga koigi drug si makal nyamgre
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯛ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯀꯥ ꯂꯤꯞꯁꯀꯨꯝꯕ ओपियम डेरिवेटिव ओपियम पॉपी अदगी अखोगी कैनाबीज हारगा अखोगी गंजागुंबा चरसगुंबा सुंबा मयामसिदगी थोलप पोटसिंग अदगी नेचुरल एंड सिंथेटिक ओइबा मयामसि मसुंबा पोटसिदैदा मसि सिजन्नबा मसिबु ललोनबा कोलोनबा तौबा ट्रांसपोर्ट तौबा मसिगी इलिसिट अखोगी ट्रैफिक तौबा खोटपसिदा पिरंबा पनिशमेंट से मसे पंगचौ चौरमदे अदुना चौकदे हारिसि अखोगी सुंबा अखोगी मोइगी कमर्शियल क्वांटिटी गा हाइदना लई कमर्शियल क्वांटिटी हानगी एक्टदी खरा हंधरमी मथंग मथंग अमेंडमेंट तौरकांदी 2001 की एक्ट की मतुंगददी कमर्शियल क्वांटिटी सी अखोगी हेरोइन अदगी गंजा मोरफिन अदगी अखोगी एफिटामिन मेटाफेटामिन गायना अखोगी मनुंगदल अखोगी ड्रग सिंगी लैब पोटपा कंपोनेंट सिंगदुदी अखोइना खंगजिद्रे डॉक्टर साहब होइना मदुगी मतंग हेन खंगी हौजिक आइगा बिपिन ताकपीरिबसिदा ड्रग्स अमसुंग साइकोथेरापी सब्सटेंसेस हाइब लोल अमा एक असिगी मखादा लापसिदा आई डॉक्टर दा मुक चंजनजेरके आई खोइ मियाम पुमनौना खंगनरिबसि ड्रग हाइरगा लायेंगनबा अनाबा लायेंगनबगी वाखललोंदा पुई करम्बा मखलगी ड्रग नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द अनाबा लायेंगनबा ड्रग अमसुंग अतोपा हौजि हाइबा ड्रग अमसुंग साइकोथेरापी सब्सटेंसेस हाइबसिना करिनो मसिबु लायेंगनबदा सिनबा हिदाक लांथक ओइना ओइदबरा मसिमते गांथ फोंदोकपियो प्रोफेसर यम फगने अखोइ मयामना ड्रग हैना हाइरकांदा कितंग अखोइदा सिनरिबा मफम मतमदुगी मतुंगिना खरा खरा खेनना अखोइना आर्ट्स हानै अखोइ हॉस्पिटल लायेंगै मतमदा ड्रग हाइरगदी मेडिसिन अखोइगी अना लायेंगदा सिनबा हिदाक नाबा फननबा लाइव फननबा महिक मताई हादनबा असिगुम मखल हिदाक सिबा कोइना ड्रग सारगा दुम खंगनै अदु अखोइना ngasi खनरिबो वाफम असिगुम्बा नत्रगा ड्रग एब्यूज ड्रग एडिक्शन की मतंग दा हेक ngangnara kandana ड्रग हारगना निशा ओइना हेक खनै अदु अनि से खेनबसि मानबसु लै खेनबसि मफम मतुंगिना खेनहनबा याय हाबिसै थमजगे खुदमैना अखोइना जोलाम काइना याम कन्ना मयामना तोइना सिजिनरिबा हिदाक ओइना सिजिनरिबा तुम्बा याननबा लांतक नरकांद फननबा पाखलकांद ngaktangi thuna फादबगी दमकता ख्वाइदै फरब हिदाक अमा लै मोइसे बेंजोडाइजपिन ग्रुप ता चिनबा हिदाक नि मखोइसि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हाइबदी कोइगी हाइरिबा हिदाक असिबु चारोरगा थौरगा कापुरगा अखोइगी पुकनिंग वाखलदा ब्रेनदा अखोइगी बिहेवियर दा वाखलोंदा मसदा अहोंगो पुरकपा ngamba पोटसिबा कोइना साइकोट्रोपिक सब्सटेंस साइकी दा माइंड दा अहोंगो पुरकपा ngamba पोट नेना लवेबा अदु साइकोट्रोपिक सब्सटेंस खुदिंगमक्सि ड्रग नतेबा हाइबदी खरा अमना काननबा हिदाक ओइना सिनबा याय खरा अमना अखोइगी नेशा ओइना सिनबा याय अदुदी का हेन्ना अनाबगा मरी लेनदना चांग यामना का हेन्ना तोइना दरकार gi wangmada sinarkanda aduga madudagi phangaiba अखोइगी करिगुम कांदा अखोइगी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस खरदी अखोइगी मियोइबदा नुंगाइबा फावली यूफोरिया आदना अखोइगी यूना चिंगबनेसा सिजनरकांदा यामना अखोइगी इनिबिशन मांगबा nganingबदा ngangbा ngamba नुंगाइबा फावबा इसै सकनिंगपा असिगुम्बा यूफोरिया कवे कोइना नुंगाइबा फावसे असिगुम्बागी नुंगाइबा पिबागी मगुल अमसु यावरिबा मोइदा डोज खरा वांगना चारकांदा अदुना लाना अनाबगी ओइना सिनद्रबा नुंगाइबगी ngahaki ओइना मागी नेशा ओइना सिनरकांदना मखोइसे मुक नेशा अखोइना ड्रग हाइरकांदा खंगनरिबा पोटसे मुक ओलकपा अदुना पोट अमतना सकलोन अनि लोबसु याय अदु ngसाइगी नार्कोटिक्स ड्रग्स अदे ngसाइ अखोइ साइमनस तंबिग्रे को अखोइगी पॉपी प्लांट्स कुंबा अखोइगी नेचुरली ओकरिंग पाम्बी सिंगजेगी सब्सटेंस सिंगसिदगी सुंगबा हीरोइन चिंगबा अदगी कोका दगी सुंगबा कोकेन चिंगबा पोट खरा मा लैरिबा पोट से मसिना अखोइ नार्कोटिक सब्सटेंस फ्रॉम द हाइबा अदो अनिमक्सी अखोइना कनोगी ND&PS एक्ट दि अनिमक्सी चल्लेबा करिगनोबु ngसाइगी हिदा ओइना सिनबा याबा पोट तुसु लाना सिनरगदी ND&PS एक्ट ना गवर्न तौगनेबा अदुगा चुमनगी अखोइगी अना लायंगी द ओइना सिनगी हारगदी अखोइ ड्रग कंट्रोलर जनरल आइदना ड्रग कंट्रोल तौबा अखोइगी मेडिकल डिपार्टमेंट दा हेल्थ डिपार्टमेंट दा अमा लैयेबा मखोइना कंट्रोल तौगनेबा करमाइना योनगनी करमाइना तौगनी करमाइना कनागी प्रिस्क्रिप्शन दा उरकांदा पीगनी हाइना अदुमाइना गवर्न तौवेबा अदुना पोट असि माबु करमाइना सिनबगे मा सिनरिबसि आइगी ngahaki nungai thongnanabagi mawongda nisa oina sinaba taragana madu same pot sibe koina nisagi potlam drug sare khangnagani aduga ana layengda oina chang amagi makada prescribe tawba dose du henjindana mafam matam chana sinaragana
पोतुब अखोइना लायेंगनबगी हिदाक मेडिसिन ओइना सिनगनी अदुना चप चाना सिमना ड्रग नि सिमना मेडिसिन नि हाना खाइदोक यादब तंजासु यावी अदुना दी पोट अमदु ngसाइगी पोट पसक्तो अदगी ड्रग्स सिदा अखोइना इलीगल हाइबो हाइम हापसलसेबा इलीगल ड्रग्स हाइरगदी मासे अयाम मतमदा निसाविना सिनदे ngसाइगी हेरोइन गुम्बा अदुगा ngसाइ साना थंबिगिबा हौरकपददी पेन किलर होइना सिनरमी काइबा स्पास्मोप्रोक्सिबोन से मणिपुर दि क्वाइ चाव ड्रग अमा ओइरिदना स्पास्मोप्रोक्सिबोन से हौरकपददी पुक लेंगबा थिनबा खुदमोइना अखोइ नुपी सिंगी थागी गलाकपदा डिस्मेनोरिया पुक नाबगा से याम फबा अदुगी मयाम पुनबगी हारगा नुंग लेबा कांदा पुक याम थिनबा मतमदो अखोइ कोलिकी पेन अदुलगा याम फबा हिदाक ओइबनेबा अदुबो अखोइना एब्यूज नत्रगा मिस यूज तौबदगी मोइसी ड्रग ओनग्रे मणिपुर दि थिंगरे अदुने अखोइगी करम पोटपु ड्रग नो करम पोटपुना मेडिसिन नो हाइबजे कितंग चौरांग नाइना थमजनिंग बसे मयाम अदुदी डॉक्टर न ताकपिरिबसिगी मतुंगिना लायेंगबदा सिजनगदोरिबा मथेल सिंगसिना मेडिसिन हाइबा वाहेसिना सिलगा निशा ओइना मयाई काहनबदा सिजनगदबा मखलसिना ड्रग हाइना अखोइ सदारोन प्रजासिना लौबदा याबरा मसे याय तोदोन काइदे अदु पोटसक अमतना सायोल अनिमक ओनबदी याय हाइबा पोटसिमगा थमजनिंग अदुदी अखोइना अखोइ मियोइबना अनाबदु फनबगीदमक्ता सिजनगदोरिबा हिदाक अदु मयाई काबत निशा ओइना सिजनरगदी मदु ड्रग बोमदा चंगरगा हाइरिबा आइन सिगी मखादा अथिंबा चाइराप अमसुंग वारे पताई अदु फंगनी हाइबसी लेरे अदु अयमु मथंग सिमदी अखोइ रिटायर्ड जज दम लाक्सगे हौजिक आइन अमदी लेरे द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरापिक सब्सटेंसेस एक्ट 1994 मसीगी वायल विचार तौबदा मसीगी प्रोसीड्यूर सिदी मसिमतंग थंबियु मसी अखोइगी हाइरिबा ND&PS एक्ट हाइना इसम समना हाइरिबा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 which has been amended in 1989 adagi 2001 da hujuk 2001 gi amended kenosida masada adum self content oiba masada procedure adum provide tawni ada masi yan han bada masi akoina masi gi ek sigi procedure mayam masi ma gi ngasai gi karmai tawdana drugs akoi masi abuse tawba adu illegal possession leiba illegal transport tawba traffic tawba khotba manufacture tawba control drug haibdi akoigi license ngasai doctor na haigi ba akoigi medicine when season amagi damakta control substance mayam ngasai gi hidak ngasai gi narcotic drug ngasai coca adagi ngasai gi poppy straw sigumba mayam sidagi akoigi cannabis hemp gumba adagi hashish nusis mayam sidagi akoi morphine gumba heroin gumba akoigi mioi bagi haksang gi damakta kana ba hidak kya season aramba potse मसीगी दमक्ता सेम्बा साबा यानबा अखोइगी लायेंग पथाप का मरी लेना सेम्बा यानबगी दमक्ता मसी कराय भाव सीजन अब यागे हाबजी कंट्रोल तौबगी रेगुलेट तौबगी पोट नमा लेजरी हारिबा अदुंबा रेगुलेट तौनबगी दमक्ता मदुगुंबा कना करंबा मिसकना मसीगी हिदाक सिगी कंट्रोल केनोसे सब्सटेंस से कराय भाव पाई यानी अदुगा मंगोंदा कनबा लाइसेंस पीनी खोटने हाइबसे मसीगी ND&PS एक मसाजी दमागी खोइगी केनोसिदा चैप्टर अमा ओइना पुरा अदुम लेजरी अदुना मसी कनागुम्बना ngसाई हाइरब पोटसे खोगी पॉपी प्लांट से थाबा अदगी मसी थाबा मतमदा कर्म मखंदा थानी मा कयाम थाबा यानी अदुगा मसी लोक मतमदा लो कांदा कनादा पीनी खोनी हाइबा कंट्रोल ओइबा पोट अमा सुम लेरिबा पोट मयाम पुनमकसे मसीगी रेगुलेट तोरमबिबा अदगी हेक मसी करिगुम्बा मद हेक काइदन मागे रेगुलेट तौदना पीरिबा अदगी लाइसेंस पीरिबा ऑथराइजेशन पीरिबा खोलिबा सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर मना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केनोना पीर पुनमकसे अखोइ ngसाई इन बतकता पजगिबा इंटरनेशनल कन्वेंशन की मतुंग इन्ना करम नार्कोटिक सब्सटेंस करम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से मसी मखोइ से कदाई भौबा कयाम यामना कंट्रोल तौरगा कराय मपान थाबा यानी अदगी मसी इंपोर्ट तौबा यानी खोटने हाइबगी पुनमकसे ngसाई इंटरनेशनल बॉडी अमना कंट्रोल तौरगा लेबदुगी मतुंगिना भारत सु पार्टी म ओइरुनिना भारत न मसी एक सिदा मदुगा मरी लेनना मदुगा चानना हुजिकी कन्वेंशन दुगी मतुंगिना पुसलगा हापजरियबा अदो हाइरिबा कंट्रोल तौबा पोट अदुगा मसी रेगुलेट तौबा पोट से मसी हेक कायरपदे कनागुम्बा मन मदुद सिनरीबा मंगोंद अथॉरिटी पीरिबजी नत्र कनागुम्बा लान सीजन नरप मसीबु कारबार ओइन सीजन नरप अचौबा कनोदा मियोइबगी मांगना मोंगदा साना थंगनबा निसागी ngसाई डॉक्टर हाइबिबा
खरदंग सिजनरगा मसी मेडिसिन ओइना कोगी पेन किलर गुम्बा अदगी नुपी आंगांगी कोगी गाइनी की प्रॉब्लम सिंग द करी द मैम पुनमक सिजन अब याव पोट से मसीदगी हेंटोक्तना मोइना लान अम ड्रग मसे हसीस नुकिस मथंग मथंग अतै अतै अखोगी मसाई हारबा LSD गुम्बा बेथा कोई फेटामिन होजी YZ का WY गान लेरि खोल मैम पुनमक से मसी यहाँ नान बददी अखोगी ngasai मरक सिदा म पंजहोद्रे 1971 की अद्वाई दंग ngasai की अखोगी इंटरनेशनल कन्वेंशन जिना मेथा एफेटामिन गुम्बा अखोगी एफेटामिन से मसी हान ड्रग वन सीजन मसी पॉइजनिंग तौनबी मौद सीजन यर मसे इंटरनेशनल कनो खंगरपदी मसीजो कोनंग हपचल अचौब कनो से लापने अदुना ngasai अखोगी कनोना अखोगी इनाव समाचोरना हौजिकी अइंगोंदा हंगबिरिबा कर्म मखल की प्रोसीजर हाइजे अखोगी ND&PS एक्ट सिदा कनागुम्बा अखोगी मैजिस्ट्रेट अमना अखोगी मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट नत्रगा अखोगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अखोगी सेकेंड क्लास की मी अमना कनागुम्बा मी के मयुमदा मसिंग बसिगी अखोगी थंब यादब पोट मसिंग ड्रग से हाइदिंग ngasai नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से ngasai की मथक ngasai हाइगिबा रेगुलेशन मैम से कायना ललोनबनी खंगदे अमनी खंगदे चानबनी खंगदे अरान सीजन दगता थमेन खल्लगदी माना ngasai की वारेन अमा इशू तौब याय कदी युमसी थमीबा युमसी नत्रगा बेसेल दो ओइबा हाइदि अखोगी जहाज दो ओइबा याय अदगी हवा गाड़ी मनुंग दो याय इवन एरोप्लेन दो ओइबा याय एनी होयार मोइना क मम चिंगना मफम जे मसे मोइ सर्च तौनबगी मोइना वारेन अमा इशू तौब ngami अद वारेन इशू तौबसी कनादा तौगदबे हाइसु अखोगी ngasai की मसी एक्ट सिगी दैदा अखोई सेक्शन 41 42 43 स्वाइ दैदा अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट की दा हायरगा अखोगी कस्टम्स अदगी अखोगी रेवेन्यू अखोगी इंटेलिजेंस सेंट्रल एक्साइज अदगी अखोगी नार्कोटिक ब्यूरो सुंबा लेरि खोल मयाम सी अदगी अदुदा नतना मखोइनो अथॉरिटी पीर कांदा अखोगी पैरामिलिटरी की ग्रुप सिंग अदगी आर्म फोर्सेस की ग्रुप सिंग दसु मसी की कनो से अथॉरिटी अदुम पी दुगा अखोइरोम दसु स्टेट की दसु ngasai के मोइ हारमाना स्टेट की लेरिबो ऑफिसर सिंग पुलिस यावने एक्साइज अदगी लेरिबो मयाम सी अथॉरिटी पीरबा अच्छा हौजिक हारिबा ND&PS एक्ट 1985 असिगी एक्ट सिगी मसागी मनुंग सिदा चप चाबा मसिगी वायल विचार तौनबगी प्रोसीड्यूर सि लेजै हाइबसम ताकपीरे मरक थतना अखोई ब्रेक मचा मतंग लौजगे ब्रेक सिगी मतुंगदा आई डॉक्टर दा मुंग लाक्जगे अना हौजिक मियाम पुनम ब्रेक मचा समतंग लौबी वेलकम टू द शो आफ्टर ब्रेक आई डॉक्टर दा मुंग लाक्जगे ngasai mamang da takpi hiba aikoi gi drug oina miu bi hakchang da medicine oina nataba anabagi phanabagi nataba drug oina changaga mayai ka hangaraga masina aikoi gi human metabolism da human body sida kaya yamna mangjaba tongjaba amadi aba phatabagi matang da mai kheng nang thambi si doctor koina saisu khana da khara yaugre koina drug hairgane sasi मखल अमत नते मसी चाबा थकपा कापा मनन नोना होंजिनबा असनि सिंबा मखल मयाम अमा खाइदोप याय अदो हाइब ड्रग मखल सिने अदो करमाइना खोइना सिने हाइबदि कापगा सिनब्रा अदो मही वेना थकप्रा नत्रगा मनि लोइन होंजनब्रा हाइबै मतुंगिना हक्सांग द सोपई मोंग से सुम याम खेनरिबा अहान बदा खोइना ड्रग मखल दुगी मतुंगिना हक्सांग द खोइगी मखल से मना कोई डिप्रेशन है मधुगी हिदाक चारूरगा कोई उइरुम तौदना येन अनाबदौना लेबा तुक्थब कांबु अमा अदुगा स्टिमुलेंट है ngasai मेटामिटामिन WY का हाइरिसे एम्फेटामिन लाइक सब्सटेंस एम्फेटामिन टाइप सब्सटेंस काइन लेरिसे मोइसिना यामना एक्साइटेड ओहनबा अदुगा नुमित चुपामा निनि हुमनी का से तुमद्रगसु सा इसाइंगा से लांबा खंगनदना चाद्रगसु अदुम थाबक सुदन लेबा ngamba पोट ओइबा अदुना असिगी स्टिमुलेंट सिंगसिदि अकोय याम थुन हक्सांग द सोहनबा पोट नेबा नुमित खरा हप्ता खरई मनुंग द मसाजी यामना कोई मयांग कंसलकनी सरुद गायरकनी अदु ngasai gi nesaduna puringedana tabak singamna satkargasu masada yamna sondahanba yam thuna masa soksan bo oi adagi topa nesa makal sigi matungina haksang da sopui mongsi khenai brain da sohali haksang da sohali kudamoina koi gi kano singsi koi gi kapagi mong da season abane sa oina kudamoina koi Manipur yam toin sinariba heroin hairasi hanadi kano sisu spasmoproxibon SP capsule sisu nampuda ising da yanjil kan da kapa sinarme aduna masidagi koina haksang da yam chauna achauba last 2 decades da yam chauba koi khunai da mangba malerami se blood borne viruses saidana HIV gi make sandokpa aduna haujikna HIV gi si khara control lakhra matung sida hepatitis C sina muk yam kanna muk yo sohali ba matam oire
asina singli sida kapa needle syringe amaga amaga waina ba share to matam sida narba mi amadagi nadaba mi amada sandoktana akoi drug sina maram oiraga akoi khunai sida public health issue ma yam chawna oigre madugi wari akoi loina kangnagre hojik hepatitis C sima yam kana sandoi aduga masi nisada yamna lukhraba mi sidi magi lejariba paisa khara do drug laina bhonai achana thakna bada paisa thada de hajariba adagi leiriba matam si ma exercise tawna ba hakchang gi makta khanba thadok tuna ma dine sa phangna ma ko chatana nisa sida sina na bhona ma sida su amot akai mafam matam khangna ko chatlam ni masa si am soksalak pa chaba thakpa walak panina malnutrition tawrakani e walakani adudagi tuberculosis na bai chang sim yam wangpa aduna akoi gi ngasai mahik matang chang basima leire masa sonjalak pasima leire tb na jingba akoi gi hakchang sol kan chang ba mahik matai sina landarak panina mi si yam thuna punsi ten ba aduga masa mo fattaba yengda tinjang gai jang basima oire aduna maroina drug sina na hawai ba ingkhalak pa mi khunai gi population sida sohon maram maram orakanda ngasai habi gi bedo masa matonda natana magi imung magi khunai magi kano si nation je loina maksi yamna soksan bagi machak si drug sina oireba adagi ani subada pungning wakhal su yam chawna sonle mayam ga tinadana mayam gi social activities the responsibility loram basi toki dana drug to da ma wakhal si lai chu lai ki na maram oirakanda mayam ga tinagidre isolated oire mayam gi bebhar phangaktre mabu intok pire koi marginalized population oire aduna mokoi si depression anxiety yam wangeba adu yam lonely oire adu kari matamda paisa nungsa su loiselakpa migi jetsu phangakta masa su sokchalakpa wasalakpa maram oirakanda suicide toba ade koina overdose chatlakanda sibase masi su drug na akoi gi mangan bagi yam chawba khudam moina tamjage akoi khunai sida akoi gi emergency sidisda nomada ani hum je dum pore ineba adu hojik laibuk fadana akoi gi madugi hidak si phanghoraga di kanbaga me tawdabu adu matam amada di kanbagam dana nomagi amama ni ni septa amda akoi pauda dum tabiram gani media da karida adu hojik makte adumok angna sidraga su overdose ki chang sidinga sisu dumok nemda driba an masisu nisana akoi gi health akoi gi punsi da singna ba mane tem singna ba mane ba aduga hom subada yamna maru risi nisa chaba duna maram oirkanda hakchang sokpadu thamkhrakanda magi imung manungda family da document ka heleba mapaga mamaga machaga leinaba mari husband and wife spouse ki marakta leinaba mari yam toina magi housewife se yumda chatba kainaba khanaba funaba launaba ko aduga laikai koi gi maduna nuisance amoiba sisu yam toina tengna biramgani loina nam khoina poksari masa si mama mapa na phajana naukon bidrabani na broken family habdo mama mapa pu pang suna leiraga su broken family ama oiraba gumbane haba phajana yengsan bidrabani na school da mai tamba khotpa masagi mai masing tamba kairak pada natana magi macha masugi mai masing tamba da su kairak pa imung manungi santi da su kairak pa nungai na hingbai punsi do mangi ba adagi amuk paisa nuksa da haraga su nongma da makoi si drugs si na si yam drabdul pa chamri chonga di cross taweba adu mathang aktani adu sen thoktaba nupa amana nupi amana nomad lupa chongwa gi sangda cross koi gi paisa si sijna ba taraga di mana krai de gi paisa do lak to no ba aduna lak na bi damakta ariba man chang yon thokpa magi mayum gi pochai magi nupi gi sana lupa phiron bhawa pur gi yon thokpa mobile na chingba bandhan thamse ko yam toina ubirang wani aduda sumu konaraktra kanda di crime law and order da mo kai belai aduna mihat mipun adai petty thefts adagi yumgi pochai yon thokpa mi gi nganu rian ura luba aduda natana mara lejadraba angang sana do paisa kharagi damakta sana thatpada angang hatopui tagre ahalaman paisa do launa bai damakta han nungna thomaga hatopa tagre ko aduna mathang health physical and mental health adagi family da adagi society da adagi financial keno da paisa nungsa gi economic ki pibam da adagi mo mana thabak tawjari mafam du suma thabak changda na karoi dorini adu da su mo massive loss sama thabak pasana karak tabagi karaga su thabak si pasana subangam dabagi performance andarak pai pot ama na roi bada law and order da like crime se crime yam hegarali accident am tholi mihan mupun yam na tholi aduna overall adunga sagi suicide chu yaugre ko overdose siba ma suicide naraga sokpa ma natraga atopada mana laina sandokpa ma adumai tawdana koina kunai da nisana sohli basidi koina masing thibada loiba ngamdraba adugumba yamna pakshana masa matom da sopana tana magi imung manung loina na magi leminary wakaro lakai kunai da yam chauna mana sohan ba posak amane se thamjani masi dokte makhata na amu hoji harba drug sing sina laichu han khraba si amu akoi gi kanoda lakpa yabagi medical facilities natraga medical treatment lakpa yabagi khudong chabati laibira natraga masi adun
lay ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯕꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ nate adu yamna keno rehabilitation yamna koina miyeng si yamna pessimistic oi hiroi si akoi drug na lai chu basi su laina amani chronic oi laina amani tawbadabu masigi laina sida koina layeng lei haijarga su layeng bada mai pakti bakande karina pakandre no bu magi relapsing oi ba haibadi amuk layeng ga faredana tha khara leraga numit khara leraga chahim leraga amuk hanagi du dam hanjilapase yam hanna relapse tawbase masina maram oi rakanda layeng iba mi su layeng bi imung manung su anawa masamuk su yamna ningan nar ko poeba adugi wafam duma thamgragadi drug ta lai chu bagi layeng phajana lei akoi gi manipur da su akoi gi layeng bi pathap si magi nisa du da kayam koina sijinare adu karamba makal gi nisa no aduga nisa sida mana si kano si sijinari ba chang si yamra nembra adu masa kayam soksan gre haibagi matungina koina yenga matungda akoina yumda sum leina home detox to ba hadana akoina hidak piraga imung manungina support to piraga layeng ba makalama maduna kitang warani masidi tokpa khara warani haragana hospital labing chalaga layeng ba ma akoina hospital harakanda koigi psychiatry gi facility laiba hospital singdana hena fare kudamoina rims kumba jenims kumba adu hojikti district hospital khara dasu psychiatry laire masida tawrani adudagi amuk masina su matam khara laire yum han khara kanda amuk hanjalle masidi yadre natraga masada tokning bagi wakhal si laitri haragadi koina rehabilitation center mayam hainerise ministry of social justice and empowerment haiba department duna ministry duna masina govern tawi health is koi hospital sina health na kamal tawi adi masi ministry anina masida koi gi pungning changi ban haijari ba adudagi amuk yadraba kambu side koina haujikan da kari tore harganda nisa si pura to han basine ba koina khai pamjari se hekta say no to drug have do complete abstinence have say ado koina sum yeng jarakpada last history dagi khangjabada habidi last few years it decades sida yengbada pura drug to han basi ngamde ba mai pakte ba aduna kari tawre mi si pura drug to ke habi wakhal laitriba natraga to ke na khalaga su ngamdriba meoi sing sigi dag maktade koina harm reduction na nesa si pura to pa natraga su illicit oi ba heroin black tagi lobuse to akoina hidag oina manufacture torba quantity and quality khanga ba pot se akoi pirage akoi gi min mang da nang laaga nungti gi chararo aduga masi char kanda nangi nesa gi apamba craving adi tokpa ngamdabagi khorang lagi bagi awabase masi daksna farani aduga asai illicit oiba illegal oiba nisa sinabada nangonda phangamba amangba ngasai hepatitis C HIV natraga topa akoi gi layeng haudabadagi matam chana chinak chahodabadagi TB na chingba naba kutsa da pomba abscess na chingba toba adagi overdose atpa na chingba singse masi handan ba yaba koi means leire madubu koina koi harm reduction kawi masi manungda needle syringe exchange program haiba ma manipur yam successfully tawgre kuirabani masidi ado hauji koigi hidak na shinba opioid na shinba koi substitution therapy se masta buprenorphine hidak amaga methadone ko hida amaga sinari yam mai pakna ado buprenorphine haibasidi mafam yamna NGO na singba mafam da su yam pak sana phangi ado methadone hariba hidak sidi rims kakta da phangi ado mayamna karigumba igi icha se issue se magi hidak sida nesa sida luksan gre tokse haibasu nga yadre ado orga di mahutsin bi hidak sina amu layeng pathap sida sumu like kano yengbi ba yai akoida lakpiraga adugi kudong sab lobir ba yai in short Dr. Takpirisi there is a procedure for the rehab. Yes. Lady lay. Toigumba sung. Apabati natte. Natte. Apaba natte haja natte. Apaba natte means drug season about drug na like you han basidi apaba natte. Natte definitely natte. Aduga ngasai gi dudai na kitang thamjaning bamna layeng leiraga su layeng badu wabani na. Aduna layeng gano dai chudringai da nesa haibase prevent hoba. Aduna inkalai ba angang singsida akoina layeng bagi yanan ba paidai chawba akoina laukat channing ba khongthang di sarkar na su nai na su imung manungi mi na su prevention se aduna mayam sida awareness piraba natraga alternative way of recreation natraga angang sine inkhalapada magi ahen ba energy mayam lai se changeng tongning bagi ano no pot yengning bagi tori pot se masda sports ta ni khangde culture ta ni khangde hobby ta ni khangde magi kano si basi engage to wira kanda madudagi drug tagi lapthokhinaba akoi angang sibu kano torga engage torga thamna na ba upai mayam ama koina khana bagi tanjado aina kocheri di khare hena elaborately takpi na bani ko yano aise ai amu akoi ega bipinda mu laksege ngasai takpi gare procedure di lei masigi Wayel tawna na ba aduga Watem ma irak lak tabadona aikoi gi somas da uriba masida da aikoi na ngasi day to day sida daily paper da electronics media da
yamna karora amagi phare karora ama makhai gi phare this particular June tha si makta da phare si yam gre ab June tha da phare si me gi tai tram pandama kilo WY 853 phare me gi tai tra tuk si gi mathang da gi tara mari ta mapan adi June da tarik amada ani da 11 da ngarang na han makta da 1.50 crore gi kano phare akoi tilipati dagi numbers of 78,000 phare kaine yam thengne yab ngasai ge aiga na di takpi khare there is a procedure and trial tawraga convict phangbagi matang su takpi khare ngasi mak si phabagi wadi yam taba bichar tawraga dandi phanghibagi wasi kaya yamna tada pasidajida masida kari handicap natraga ain sibu mayai thau da bajatla masigi matang da mot amtang pibi bayani ko aibu haijawardi ain jidi yamna mapangan kan gra ain gidi marum mapang leide kana amta leite mangonda di mangonda misang mikhai naiba koigi koi kari hani amaga koigi kari amadana khara hena luna toba kharandana watna toba haibagi potche ain da leide legislation ji amta leite adun ga sagi narcotic drug and psychotropic substance gi matang ga sai doctor na haibi gibdo prevention is the best way of cure kano neba khoi cure to the prevention sina khwai di da problem makal gi neba aduna ngasai gi som na kandagi control tori ba drug mayam ji thorak tragadi mioi bagi haksang na mang bata ko ba yari ba narcotic drugs adagi psychotropic substance mayam ji thorak tadna ngasai gi angang singdei da chan ko na baje available woi dragadi angang amta char roi adu tungi jati yumbi woi gadur ba angang singje masa mau phaba haidi wakhan laidana laiba yamna mating thokpa samaj amagi mioi woi dana tung bawa afaba samajam woi dori neba adugumba potsi lehendribse kanana bu ngasai gi illicit trafficking toriba ngasai gi drug mayam se por aga laloli ba mayam sina neba aduna ngasai nauna takpi riba khabar da namit kudingi mayam phab khotpa gi kaino je media da haiba itself sina phab duna kaino na te phab du di initial stage hek ho gi ahan bagi kaino ni na phar matung du dai da kari kari tawgadage haibasi masidai da am leigre फारिबा पोटू करमाइन तौरगा फानी फाम मतमदा करी करी प्रोसीजर तौनी कोर्ट नि ना हाइबा मयाम मा माजे मैजिस्ट्रेट मांगदा बुगद्रा गेस्टेट ऑफिसर गा मांगदा तौरगा सर्च तौद्रा तौरोइद्रा नत्रगा सडनली चांस के नो द फाब खोटबा लेरगदी सिगुम्बा दु मफम दुदा प्रोसीजर से यामना ngasai gi achoba punishment sina wang banina and mon the period gravity of punishment si saur panina masigi procedure da su yamna makhan kaya gi masai de iba kanogi tawdaba yadaba do or don't mayam ma akoi investigating officer sing sidai da impose tawri ba aduna makhoi na masing ba investigation je tawbul loira kanda ngasai gi pot si phari ba pot se masi akoi gi representative sample si lor kanda masi akoi gi se forensic medicine kano da natra forensic kano da laboratory de thar kanda pot si oibra oidabra pot number khabar da far hai pot sing se ngasai sing da phawi wani whether the cheese article is actually narcotic drug or psychotropic substance have the only when the side forensic can the cell kanda analyzed or kanda yaure have kanga kanda masi boidorim neba adum punna maksil loir matung da khabar da ibasina pha begini phara matung da charge sheet dawsida within 180 days gi manung da ngasai investigating agencies na loina buk loisala kanda ngasai mi si gumni pasina puramme khollamme aduga masigi mi si gi possession dagi fai my conscious possession dagi phabani pochina sigini even kanu da di ex da di company bhawa punish toba yori company punish toba di ngasai company sina magi kanu sina masigi kanu sida involvement or traffic toba khotpada sungba khotpada kana punish tone bu company dugi leiri my director manager my employee ma'am masai da consciously yong ma'am jo punish toba yari ha yori hariba aduna hujiki leiriba pot sidai sida ngasai gi pot to phaba itself sina it is not the akoi gi submission of the charge sheet akoi gi ngasai gi mayam na hek ubada di pot phagre har kan ngasi phagwe pawche tar kan nui tha amani ler kan da ngasai phagi pot to tumin leire court yogur kan da court na kaimta togdabra haibase everybody thinks that court is doing nothing taseng badi court lairi bazidi phari ba ngasai gi akoi gi investigating agencies no pot se court ta charge sheet kaloina no por akanda ngasai gi xyz masi gi pot sigi transporter woriba or pot sibu puram biba moina pore be accuse se masi mi si mathak ta koi charge frame torga accuse trial chathabani aduda masi trial chathar ji mang se investigation se 180 days da loiraga di fai loirak draga di masi kramai tongni khoni ga haiba khotpa mayam pi kholi baji tong matam den matam khara sum changi
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯎꯈ꯭रे ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤग ꯁꯣꯠꯁ ꯕꯤग ꯒꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯗ ꯀꯥꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯩꯗ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯎ ꯁꯃꯥꯖꯔꯣꯟꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯔꯒ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯥꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯕ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭रिꯇꯦꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕꯒꯤꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭रिꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯅꯤ 1988-89 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯐꯥꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯈꯔ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯨ ꯄꯟꯕꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯖꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯉꯝꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯦꯇꯔ ꯀꯣ ꯋꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯋꯥꯠꯆ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ kaya ayam da tawge trial sa thabagi paw akhoi huji khabar da mayam ma thengnari karai phawba tawge aduga ngasai gi leiri ba kangbu sida da aina marak sida aigi experience da aina ujar pu da ko akhoi gi wy si mayam ma khoi lupa lak ni phu yang khai gi pha ba se mase more dai ga pha ma tam da ai one particular accused mai gi da leiram ma se aina changbu matam da ma se 13 years ma se ma gi trial hi loi da leiram adi magi matam ji magi 10 years which koi not less than 10 year du gi hen da leiram ma trial sida adu masi aina loina ma kaino si yengu matam da dikramai tawge bo ngasai gi more gi gate ama da gi to ba gate ama da lanchal lak pi pot se pu bu khakta ne man tormi si adu ma di ngasai lupa lising ani hum pi ge hai bu da yamna laira ba paisa lai jadam ne nong khadung nang sidai si baw da dan bi da muga hai them da pusala lamaga adu ma mi je far kan da di ngasai gi far ba custom gi kangbu khangdem khangde tor kan da ngasai gi king pin loi ba kangbu kaino si de dum pha ba ngam hok da ba aduna trial gi matang si da di court di court ngasai investigating agency singna karai phoba kayam sumna tauba tawdaba haibadudi court ti madugi je examine tawbani piramida set procedure du dai du da manung da tabra tadabra yenga tarmaga di dandi tawbagi wani acha hauji expert na takpiri besiki matung inati Wayel sangdati thoidokpa handicap asoi angam leite matam chana investigating officer natraga seizure authority singsina in time thabak tobiraga Wayel sangda pora agati matam chana chana bichar tawraga Wayel tawraga Watem pigani Watem phangbaga singduna magi phangam thokpa singdu phangani haibasi am clear oi takpire ain sisu yam mayek sengba maya yam thauba aine haibasi mu takpire aduga doctor gi maikei da gi chu asiguma makhal gi aine yaba amasung yadaba drug sing sizinaba amasung charu thauba da karamna amuk rehab tawba yaba yadabai matang yam seng takpire yam nungai je guest ani buga sigi while Watem gi thauram masida da lengbi rakki da makta thank you for the show and joining our show mieng tabi ba pumna makta su aikoi da thamjaningi badi asigumba Wayel Watem gi thauram asi jang naina mieng tabiu aikoi punna lobu khangminasi chatna lonchat pu khangminasi aikoi gi chatna lonchat asibu aikoi na byawhar tausi tangdu leitaba amadi shanti oiba samajama leiba haibasi aikoi gi chatnabi bu aikoi na ngak sendana thamaba kanda da oigani haibasi na Wayel Watem gi aikoi gi appeal ni thank you yengbi bu pumna mokpusu sanojam Shyamcharan na thagat chabaga loina na thauram masi ngasi gi oinadi matang aswai da loisinjage